Zdravo! Danas ću vam pokazati kako se jailbreakuje iOS 5.1.1 uređaj. Prvo što morate uraditi jeste da odete na moj sajt gde sam postavio linkove za skidanje jailbreak softvera. Taj softver radi na 3 verzije operativnih sistema na računaru. To su na macOS 10, na Windowsu i na Linuxu. Znači ja sam skinuo verziju za Windows pošto koristim Windows 7. Nakon skidanja tog fajla, znači dobijete WinRAR arhivu, WinRAR file, kako god ko zove, i nakon ekstraktovanja dobijete macOS 10 folder, Absinthe Win 2.0.1 program i readme file. Kada to dobijete, dva puta kliknite, znači pokrenite Absinthe program i pojavit će vam se ovaj prozor. Znači na tom prozoru brzo će ići neki linkovi gde vi ne morate da se brinete, nije ništa, znači sačekajte samo to da se završi i onda nakon toga ćete dobiti Absinthe Win 2.0.1 folder. Ovaj program će raditi nekih 10 sekundi i nakon toga će se automatski zatvoriti. Nakon toga uđete u Absinthe Win 2.0.1 i dobit ćete ovaj folder, ovaj program i ova dva fajla. Ali pre nego što krenete da jailbreakujete, znači ja vam preporučujem, jer će brže ići dosta, da izbrišete sve podatke sa vašeg uređaja pre jailbreakovanja. A kako ovo da uradite? Znači, ali pre nego što izbrišete sve podatke, potrebno je da backupujete da bi se sačuvali sve bitne podatke sa vašeg uređaja. A da radite ovako, znači kad uđete u iTunes, sa leve strane nađete ime vašeg uređaja, desni klik i backup. Znači, ovaj korak traje nekih 10 minuta, ne više. Znači 10, u stvari više traje ukoliko imate iPhone od 32 GB i sve vam je do kraja puno. Ja na primjer imam iPod Touch 4G od 8 GB i meni ne traje dugo, meni mora 8 do 10 minuta maksimum. Nakon toga, na vašem uređaju idite na Settings, na General, onda skroz dole scrollujte i idite na Reset i onda Erase all content and settings. Kliknite na to i idite na Erase iPod. Naravno, i ovaj korak traje nekih 20 minuta. Vašeg uređaja dobit ćete početni ekran i osnovne iOS aplikacije. Znači, prilikom tog nameštanja iPoda, znači dobit ćete i na iTunesu i na iOS uređaju, odnosno ja sam rekao iPod, bilo koji iOS uređaj je tako, i na iTunesu i na bilo kom iOS uređaju ćete dobiti opciju da li da namestite da ovo bude novi iPod, iPad, iPhone ili da restorujete od prethodnog backupovanja. Znači, ne dirajte ništa, preskočite ovaj korak na vašem uređaju i vratite se na folder gde ste došli do ovog programa. Znači, pokrenete Absinthe program i pojavit će vam se ovaj prozor. Znači, kada ste sve ovo završili, samo kliknete na jailbreak i sačekajte da plava linija dođe do kraja. Kada dođe, znači kako znate da se jailbreakovanje završilo? Znate tako što čujete ovaj zvuk. Čuli ste. Znači, zvuk kada čujete prilikom priključivanja iPoda na punjač. Taj zvuk. Kada to čujete, jailbreakovanje je gotovo. Nakon toga, samo izađete iz ovog programa naravno, nakon toga vratite se na iTunes, desnim klikom na ime vašeg uređaja, pokrenete menu gde postoji opcija Restore from Backup. Kliknete na to, na ovom malom prozorčetu nađete ono što ste backupovali, prethodnih pola sata. Kliknete ja sam na primjer ovo sinoć odradio, kliknete na 26. maj 2012. u 12 u ponoć, znam šta da radim kasno, ali tad sam ovo radio, i kliknite na Restore. I ovaj korak traje nekih 10 minuta i nakon ovoga imat ćete sve podatke vraćene nazad. Doduše, nećete imati sve aplikacije vraćene nazad, ali ćete sve podatke kao što su kontakti, poruke, mailovi, ne znam, notes ili tako dalje, vraćeni na vaš iPod.
aplikacije u svakom slučaju možete vrlo lako instalirati, znači zato što će se prilikom backupovanja svi podaci prebaciti na vaš račun. Kao što vidite, ovo su sve moji podaci što sam imao, sve ove igrice, aplikacije, sam to imao i sve mogu da vratim bez problema na moj iPhone. Naravno, isto tako znate da ste jailbreakovali kada dobijete i Cydia aplikaciju. Znači, evo je Cydia. Prilikom ulaska u ovu aplikaciju, znači dobijete 3 opcije. Dobijete da ste user, hacker i developer. Znači, kliknite na user, sačekajte da se sve to završi i nakon toga ući će vam u CD-u i vidite ovo gore pri vrhu što piše downloading packages, releases i tako dalje. Sačekajte da se to završi i nakon toga vaš uređaj je jailbreakovan. Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica, pišite mi dole na znači dajte komentar ili pitajte na komentaru ili recite da li je dobro, da li nije. Subscribeujte se gore i to bi bilo to. Biće još snimaka, šta da vam kažem, kad god bude mogao, ja ću snimiti i postaviti na YouTube, gde ću vam objasniti šta god bude. Ukoliko, opet ponavljam, ukoliko bude bilo interesovanje za posebnu aplikaciju, za poseban deo ovog operativnog sistema ili tako dalje, recite mi dole u komentarima da bih znao šta da snimim i da li da snimim. I to bi bilo to. A do sledećeg snimka, čujemo se. Peace.